ijoro bakarungi wowe ngomo gitere ijoro bakarungi wowe musindo gutere ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi Zaajumeera tuzane ijoro bakarungi kandi ko tushangwa tuzana ijoro bakarungi tuzanira abagenyi bitu ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi kandi uzabakajibaga ijoro bakarungi inunu basanga mu nderi mwere ijoro bakarungi ibambe kora batamanyo witu ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi mitama hagati yesi ijoro bakarungi inuna katoma kegamireka ijoro bakarungi iwesa kabare kegamirenda ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi akarunja akarungi ijoro bakarungi akarunja akarungi ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi inkore yitewe nire ijoro bakarungi eyina mateno goji ijoro bakarungi inunu eyinete zibonire ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi eyine byoburambuze ijoro bakarungi esasi hamwe n'empanga ijoro bakarungi inunu eyine nyanza n'inungi ijoro bakarungi ebyenzarwa bitu byakore ijoro bakarungi mukore bonire ndikitwa rwakosho tindebwa marakaga barondante nantoro gasratinda igire kusibika nkikariza makorobo na kanseri kureko kureba katekateka nketegereza nkimba n'abazana bajashumera nkore karo karungishemeza n'injimbi bene bishangiwe birungi byo buhimbo kantandike nenteze nyankoreza rahanga yahasirira katinywana sanazo kundandikira mu kibuga nkunda rukundo yabakama bazone bazayetera nazo n'ijumera nanyente nabakire muri kagumeho banywani banje eshijombekere nkoreza kahangare barungi mwe tuzozagumize hemikago n'amarembo gabatate nkuritwe nise twahona twoze twaritirukangireza tatejo tuzoreka nzara amanyazanga kuriro mishoge kanisetuka kandi so kuziryanza kundiro butatera nabuno kucumitana no kundurensi ni harami no muitaka amanyaziriya nisigira nyensi atimanya kuri yake zahana twamutugwenze shinzi kunditagarire bhindamu nisiora tuzatanise mikuyabaka mabazi karondana nencho amuteza zikatera no mushoronga bahize babacyurre nkomyo yazo bakacimanya ngo zashiyore sinzi kunda muri kitunga barungimu Chumuta ilo Zaajumeera tuzane aza mutaunga nkabasara aza mutaunga banamwe aza mutaunga tuguruke aza mutaunga bozomwe aza mutaunga bikimu aza mutaunga tuzane aza mutaunga nkabasara yebare chumuta ilo Rinkai indi naba Amity mawe mwisha kukora ki mwisha kuhangure birabo mawe mwe nutayeshongorera amabantu cyo tanika turibi Kusare kapa ya muara Maria ni mukamutebe Sofia ni mukanja nawo Agata ni mukajudia Kaseri ni mukajeradi Chamusare tende tamakeba Chamusara kapa ya muara Ndabao mrunju Kabani pakana ukanyagwanda kafu Tarafira baya Kazabunjereza kusoma diporom Digidom Chakarom Hazotandi watamsaka Digidom Chakarom Hazotandi watamsaka Abaganda wakichiriza Ulira abanyankore bichiriza Abachiga bakichiriza Abatoro bakichiriza Ninyende kusinga chagabaho okutera kadingidi
kakagamba ko mutungu chandabaho kakagamba ko mutungu ekitenje marayika gachandabaho ekitenje we ekitenje marayika gachandabaho digidom digid chakarom chakaro azotandi batamsakato msakato Mary wanje ni mukunda kabiri kipapari ni mukunda maguru g'emitumba Mary wanje wamisho g'enyonyozi ni mukunda kabiri kipapari Mary wanje kabiri korunyanya kumba njyaho nyenda Mary kunkubyama ndota Mary Teko akabitwara bigambo byanje kaniwabyine kaningenda Mary kaningamba kanindota kaningenda Mary niwe ndikwenda uramukwateho nabana yenda mwite uramugambeho nabana yendo gwari mugamba abandi konka mureke Mary kaningenda kaningamba Mary wanje niwe ndikwenda mazima mbwenu abantu bitu abazajumeera itwe nka TV West ntubatabarusya okuba abasinguzi ba kabiri aba program yitu ey'Enkondo tubatabarusya okuba abasinguzi tugaruka tutabarusya omwami Kadingidi okuba namba ya kabiri ogo yayihangurira ente abazajumeera mwayihangurira poroti na naba Amity Realtors kandi nabo nimbasima abo kushikiriza endagano nomanya mbagira ngu ahiba kuziregera toba kuzitera so mbwe naba Amity batwerekire ngu eki bari kugamba nibagaruka bakora ki bakikiriza poroti yanyu ninyenda muihemo omuntu omwe aijaha jakire mwami Herbert director wa Amity ajibakwasa mu butongore aha yebare so no mwami Kadingidi niwe ijaha niwe ninkutabarusya abo kugumanitwe okatwa content nungi abantu bakakusima bareba TV West aba social media n'abakuri ba program zitu bona bakakutorana nko mwaha bashemize ntukusima abo gukora kurungi munonga so mwe nishabo mwami Herbert na wakwase kirabo cyawe ekyente nabwe kandi niwe oyongera okugumizamo na no kunde byenzaro. Thank you. Webare mnonga management ya TV West mwebare Zaajumeera mwebare Kadingidi omwami Junior webare nanyenda kushoboraho ahabwenki Kadingidi twamuhereze bahasa ahabo kunda kwa Kadingidi twashara mungu tumuhereze bahasa eri equivalent na nenti ahabo kuba tubire nturangerera ngo proti hamwe nanchi na nenti so Kadingidi we yashara mungu omwanya gwente ahabo butageraho kugirisiza nachi ngo tumuhereze ki bahasa kashi yaje sebo washemerwa webare mnonga ntubatabarra mwebare mnonga ahabwo kuhika kintu eki kandi mwe aba proti ahitwemerire niyo proti yanyu eyimwahangura ahantu baheta Rwenjeru North eriyo muri Mbarara City ahitwemerire Jekabere Estate Ekabere Estate kandi muhareba ngo Rwenjeru eriyo muri Mbarara North TV West na management ebitwabaraganise nibyebi ejini season ya kabiri
eyo kubanza mukabareba tukabaha hati nimwe ba kabiri twasigazayo groupe ndijemwe mwebare abatureba mwebare kutuhagira mwebare kuhagira abantu aba kandi ntuhamya ngu ntuzagumizamo mwebare munonga. TV West program eji neberuho rwakana shayina nico kazecure garike garko sande so abaru kureba TV West abantu program ezimu kubana mureba abakubana babashemeza no baba bitwiza twihamwe abasinguzi kandi aba Amity Realtors bakabahereza everabo. Amity Realtors nibadiringa omataka nabaguza bagura bashubura kandi bine payment program eyo yekibanja mpora kugira ngo wabo salary ana nasho imirimo yawe yo kore ndijo none ubasha kutungita kari yawe then oijoro shashura omukibanja mpora kurugirira iwe nko ko kubasa kandi nabesugwa nibakwereza kire aho kwereza proti yawe bakwasa icyo ecapa nko kuwakireba ebintu basa kugenda omisho kurunje munonga mbagira ngo kigenderwa cyabo no kurebeka ngo buri muntu omurumbarara bamuhereza amaka ageye so nabo ntubasimira kimwe munonga abo kwatanisa nitwe kugira ngo tubase kutunga content ya culture and heritage ebyo buhangwa nibirunje munonga nibikuru mbagira ngo ko kugenda otine mukuru kandi aho rukuzano baso butahamanya so banzo manye byenyuma obase kusimbura gamwa amahanga kutukureberaho ninka China na India bakahamye byo obuhangwa bwabo bahamya endemi zabo kandi ntureba ngo mbye ntunguka barahare kandi nitwe kandi cyo twashitandikaha ntumanya ngo urugendo tukuza kugenda nuza kuba rurunje murongo twahamye ururimi rwitu tukamanye biturukumanye bitucere ebikutwataho munonga nke byenzarwa ntuza kugenda urugendo rurunji munonga nabo ico nimbasimira kimwe barebe ba TV West abakurikiza Radio West mwe bare munongo kutukunda no gumana mutukindura nambemwe buri research rukwija mukatindura nambemwe omur ankole sub-region na no mu Western Uganda TV West kugira ngo niyo TV eri kushirwa kurewa abantu kandi tumangu harimo TV zini nyinji kunka nitwe bahi abe mu rukunda kandi mukahindura nambamwe akire kona nimbasima kandi mugume hal TV West ebirungi na nebisya byona ntubatu bibinire biriyo nibyija nyenda kutwara mu gishogu na naba yozayirize nyenda kubahereza plots ezitwine omuri Mbarara nko ku manager yabagambire twine plots ziri omyanya yone yetorire Mbarara twine commercial land farmlands twine na residential plots tuzine omuri Biharwe twine mu Rucece twine Ruharo twine Nkokonjeru omyanya eje yona koko babagambira our plots start from 3.5 na no kweyongera yahiguru now okurugirira distance kuberiyo erikurugo mu town kushohoro mu town ninga kutaha hamwe nguto zone twine Bushenyi road twine Kampala road twine Kabare road twine enguto zone so prices zeza matakan gajena ngahinduka kurugirira distance so nko mu Rucece twine from Mbarara town to where we have plots ni kilometer mukaga plots intuziguza 1,800,000 zinzikwata koransi ziri hina no muhanda Urucece no rwargo muruti on Kabare road twine Biharwe nkahi twine ho plots za 1,800,000 zine byapa nko kumwazireba hariho nezi 12 hariho nezi 11 igana zecapa na 1,16,000 aha Rwenjeru twine Kamatarsi ntuhaguza 4,000,000 chweka 50 by 100 twine Rwenjeru omukaku evergreen ntuhaguza 3,000,000 chweka twine emyanya around Mbarara town kaka omukamu twine mu omuruti twine Nyamitanga twine Katete twine emyanya yinji munongo mu town so iwanonda plot yesentenche kandi urukushashura mpora ijo muramete ntuza kuhereza icyo rukwenda wanonda farm wanonda commercial plot kombeka hweduka ninge by'obushubuzi ijo muramete ntuza kukwasa ntukurondere kintu ekikufitingaje omu budget eyoyine kandi ntukamiza ngo rece kutina esente zone zorabo yine oije otandike tutandika urugendo obase kutunga plot niwe nasigara nditushabe habati wa Amity Realtors Limited kantu wari mu gishogu mbanze kwebaza abarebi ba TV West mwena abateriro bururu nkazazumeera Cultural Troupe tukabasa kuba abasinguzi ba season ya kabiri Zaajumeera Cultural Troupe amazina ninyetwa Mpirwa Ismail Rwakosho ninzarwo muri Mbarara district Kashari kandi ninye director wa Zaajumeera Cultural Troupe
eshaha egi nimboreka ekyapa eki kugira ngo eki baturaganise bakishikiriza kandi ninsiima TV West nimwe bari kuteeraho programu egi ekabasa kwihayo ebyenzarwa kandi ngaruka nsiima abareebi ba TV West mwena ngaruka nsiimana n'aba Amity abagerezeho kutungura eby'obuhangwa bakateeraho ebirabo nk'ebi kugira ngo tuize tworeke ebiconco byaitu bitwine wazana okasingura bakuhereze ekirabo n'amazima eki bakuraganisa nibakishikiriza ehingambire ekyapa nkiine omu ngaro na gurupu yange twena turyaha bakitukwasa ogu nigwo mwanya ogutusingwire nka Zaajumeera Cultural Troupe. Zaajumeera Cultural Troupe, Zaajumeera Cultural Troupe. Amazina nibanyita Tuhame Junior kandi wabingi bakumanya nka Kafuru Kadingidi. Ninsiima abantu bona bampira akaruru okwiho mu kutandika okwisa abasinguzi nsingwire ente kandi ningira ngu abampira akaruru bagumizemu. Ninsiima Amity okuteraho ebirabo n'ebindi bitongole kuri nibigira nk'oku Amity gizire bikihayo talenti z'abaana ekintu kikabire kirungi omu Western. Nshuba nsiima TV West okurengo nayo netaho amaani ekiriza programu nkezi za karuco okureba ngu zagaruka zaza higuru. Mwebare abakureba TV West, mwebare abakuhagira karuco, mwebare abakuhagira talenti n'ebyenzarwa. Nimbasiima ntine bugarukira. Mwebare munonga abasinguzi bitu eriizooba kandi nyerera kuba manyisa ngu ebirabiri na mwenda by'okwezi oku ntuza kuba turi ahari Enkolo Press kutandikana na sha mukaga turukuronda abasinguzi abakuhendera season yokubanza. Season yokubanza byerimu abasinguzi b'emiringo eshatu aba n'abasinguzi abo mu rugo rwa kabiri, so twine abasinguzi abandi abitukuza kwiha omutura bentu filminga ebirabiri na mwenda eryabere Sunday sha mukaga ahari Enkolo Press okutaha mu busha dress code na African wear. Rebka ngo watwegitaho turukutorana abantu abandi abakoza kubana betaba omu kuhendera season yitu yokubanza ey'Enkondo program TV West tukwatanise n'aba Amity Realtors. Mwebare munonga.